салом тамошобинони азиз ва ҳаводорони варзиш. барномаи матинро аз боғҳои афсонавии пойтахти азизамон шаҳри душанбе идома медиҳем. айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи аҳмади дониш қарор дорем ва тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матинро бо варзишгарони ноҳияи рӯдакӣ ки дар риштаи унифайд машқу тамрин мекунанд таҳия намоем. маслиҳат медиҳем моро муддати ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеш моро бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барномаи матин шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии якуми барнома муҳаммадамир нишонов. муҳаммадамир нишонов сокини ноҳияи рӯдакӣ аст. мавсуф дар федератсияи ғайрикасбӣ унифайд навомӯз мебошад. тӯли 3 моҳ аст ки нозикои моҳрибаро аз устоди варзиш зокир умадқулов меомӯзад. дар ин муддат 4 маротиба вориди рақобат шуда дар як сабқат ба гирифтани мақоми якум даст ёфтааст. вай ба варзиши рақами 1 низ диққат дода мухлиси барандаи 5 каратаи тӯби тиллои Лионел Месси мебошад. аз фанҳои мактабӣ бештар омӯзиши забони русиро меписандад. иштирокчии дуюми барнома ҳабибулло қудратов. ҳабибулло қудратов сокини ноҳияи рӯдакӣ аст. вай тарбиятгирандаи федератсияи ғайрикасбӣ унифайти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. аз машқу тамринҳояш 1 сол сипарӣ шудааст. мақсад дорад то мусобиқаи нахустинро бо касб кардани зинаҳои ифтихорӣ хотима бахшад. вай ба варзиши сабук ва футбол низ таваҷҷӯҳ дошта мухлиси барандаи 5 каратаи тӯби тиллои Криштиану Роналдо мебошад. аз фанҳои мактабӣ бештар рассомиро меписандад. иштирокчии сеюм Дилшод Турақулов. дилшод турақулов сокини ноҳияи рӯдакӣ аст. муддати 1 моҳ аст ки нозикои муҳорибаи ғайрикасбӣ унифайдро аз мураббӣ зокир умадқулов меомӯзад. мақсад дорад то мусобиқаи нахустинро бо пирӯзӣ ҷамъбаст намояд. мавсӯъ ба футбол, волейбол ва теннис ҳам таваҷҷӯҳ дошта мухлиси бошгоҳи Ювентус мебошад. мехоҳад дар оянда устоди варзиш шавад. иштирокчии чоруми барнома Аҳмад Каримов. аҳмад каримов сокини ноҳияи рӯдакӣ аст. вай навомӯз аст. аз машқу тамринҳояш 1 моҳ сипарӣ шуд. мақсад дорад то мусобиқаи нахустинро бо касб кардани зинаҳои ифтихорӣ хотима бахшад. мавсӯъ ба дастаи овозадори Барселона мухлисӣ мекунад. аз фанҳои мактабӣ бештар омӯзиши забони модариро меписандад. иштирокчии панҷум Муҳаммадамин Раҳимов. муҳаммадамин раҳимов сокини ноҳияи рӯдакӣ мебошад. ӯ дастпарвари федератсияи ғайрикасбӣ унифайд аст. номуда дар мусобиқаи кушоди ноҳияи рӯдакӣ ғолиб омад. мақсад дорад то дар оянда бештар дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ ширкат варзад. аз фанҳои мактабӣ бештар рассомиро меписандад. ва иштирокчии ниҳоӣ Ҳусниддин Файёзов. ҳусниддин файёзов сокини ноҳияи рӯдакӣ аст. муддати 2 сол аст ки нозикои моҳрибаи ғайрикасбӣ унифайдро аз мураббӣ зокир умадқулов меомӯзад. дар зарфи фаъолияти начандон тӯлонӣ 15 маротиба дар мусобиқа қуввасанҷӣ кардааст. аз ҷумла дар сабқати нахустин ҷоизадор шуд. дар мусобиқаи кушоди шаҳри Турсунзода хубтару беҳтар ҳунар намоӣ карда мақоми якумро гирифт. дар мусобиқаи бози ноҳияи рӯдакӣ лоиқи зинаи аввал гардид. орзу дорад то дар оянда чемпиони ҷаҳон шавад. тамошобинони азиз, инак мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Зокир Умадқулов. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳодур Абдулқосимов. дӯстони азиз, шарти аввали барномаи матинро аз майдончаи аттраксионҳои боғи Аҳмади Дониш шурӯъ мекунем.
инак дӯстони азиз бо ишораи довар шарти аввали барномаи Матин оғоз гардид. Хуб мебинем ки Муҳаммад Амир Нишонов чӣ гуна аз анамун монеаҳои ҳалқа шакл чӣ гуна гузар мекунад. Ӯро зарур аст ки бояд дар иҷрои шарт ба хатогӣ роҳ надиҳад. Муҳаммад Амир Нишонов шартро дар муддати 15-25 сония иҷро намуд. Таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ҳабибулло Қудратов. Ҳабибулло Қудратовро мебинем ки назар ба рақиби худ чӣ гуна шартро иҷро мекунад ва дар муддати чанд сония аз ӯ иҷрои шарт мебарояд. Бояд ёдрас шуд ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад, яъне ба ҳар як варзишгар вақт дода мешавад. Ҳабибулло Қудратов шартро дар муддати 14-70 сония иҷро намуд. навбати Дилшод Тураққулов фаро расид. дӯстони азиз, бояд ёдрас шуд ки барномаи Матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Аҳмади Дониш манзури шумо гардонида истодаем. Мебинем ки иштирокчии сем аллакай шартро иҷро намуд. иҷрои шарти Дилшод Тураққулов 14-25 сонияро ташкил намуд. навбати Аҳмад Каримов фаро расид. Аҳмад Каримовро мебинем. тамошобинони азиз, албатта дар боғи Аҳмади Дониш махсусан анами дар майдончаҳои аттраксионҳо тамоми шароитҳои мусоид барои кӯдакону наврасон фароҳам оварда шудааст, то ин ки онҳо аз ин шароитҳои мусоид фароҳам истифода намоянд. Аҳмад Каримов шартро дар муддати 16-40 сония иҷро намуд. навбати Муҳаммад Амин Раҳимов фаро расид. бинандагони гиромӣ, барномаро идома медиҳем ва мебинем акнун иштирокчии панҷум на он қадар суръаташ баланд аст. ӯро зарур аст ки бояд ҳарчи зудтар кӯшиш намояд то ба нуқтаи асосӣ бирасад. Муҳаммад Амин Раҳимов шартро дар муддати 14-40 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ҳусниддин Файёзов. иштирокчии шашумро мебинем. дӯстони азиз, аз амалҳои ин иштирокчӣ маълум аст ки хело зираку ҳушёр аст ва кӯшиш карда истодааст ки аз рақибони худ ҳарчи зудтар бирасад. Ҳусниддин Файёзов амали мазкурро дар муддати 10 сония иҷро намуд ва ҳамин дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. дар шарти аввал Ҳусниддин Файёзов соҳиби 10 хол шуд. Дилшод Тураққулов бо як имтиёз камтар дар зинаи дуюм қарор гирифт. Муҳаммад Амин Раҳимов ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. Ҳабибулло Қудратов дорои 7 имтиёз, Муҳаммад Амир ва Аҳмад мутаносибан дар зинаҳои панҷум ва шашум ҷой гирифтанд. тамошобинони азиз, ташкили бозиҳои шавқовар дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Аҳмади Дониш идома дорад. инак мегузарем ба шарти дуюми барнома. дӯстони азиз, инак шарти дуюми барномаи Матин ҳам оғоз гардид. акнун мебинем ки ин шарт каме назар ба шарти қаблӣ каме барои иштирокчиён мушкилтар аст ва акнун мебинем ки ба ошёнаи дуюм мебарояд Муҳаммад Амир Нишонов ва сипас аз дохили нақб мегузарад, боз дохили нақб медарояд. ин амал албатта дӯстони азиз барои иштирокчиён каме мушкилтар аст, вале ба ҳар ҳол тавонист аз зудаи иҷрои шарт ба худ барояд. иҷрои шарти Муҳаммад Амир Нишонов 27 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Ҳабибулло Қудратов. инак дӯстони азиз, хуб мебинем ки Ҳабибулло Қудратов чӣ гуна аз ин монеаҳо гузар мекунад. ӯро зарур аст ки ҳарчи зудтар бо суръати баланд амали мазкурро иҷро намояд. зену вақт сипарӣ шуда истодааст. ба ҳар як варзишгарон вақт дода шудааст ва онҳо бояд дар муддати кӯтоҳ шартро иҷро намоянд. Ҳабибулло Қудратов амали мазкурро дар муддати 22 сония иҷро намуд. навбати Дилшод Тураққулов фаро расид. Дилшод Тураққуловро мебинем ки бо мушкилиҳои зиёд шартро иҷро мекунад. акнун мебинем ки меафтад ва ӯро зарур аст ки боз аз сари нав амали мазкурро иҷро намояд. ҳеҷ боке надорад. албатта дар ин ҷо мебинем ки довар ба ӯ кӯмак мерасонад. аллакай
як қисми анамин шартро паси сар намуд, монеаҳоро гузашт ва акнун аз ҳама ҷои муҳим фаро расид ки ин нақбро ба хубӣ гузар намуд. аҳсан мегӯем. иҷрои шарти Дилшод Тураққулов 40 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Аҳмад Каримов. аҳмад Каримовро мебинем ки худи ӯ мустақилона наметавонад ки аз ин монеаҳо гузар намояд ва ба ӯ довар кӯмак мерасонад, ҳеҷ боке надорад. акнун мебинем ки чӣ гуна давоми ана ҳамин монеаҳоро гузар мекунад. ӯро зарур аст ки бояд кӯшиш намояд. албатта дӯстони азиз, дар ин шарт ду нақб аст ки аз ҳар дуи онҳо бояд варзишгарон ба хубӣ гузар намоянд. иҷрои шарти Аҳмад Каримов 32 сонияро ташкил намуд. навбати Муҳаммадамин Раҳимов фаро расид. инак Муҳаммадамин Раҳимовро мебинем. дӯстони азиз, аҳсан мегӯем. бинед ки хело хуб гузашта истодааст. ӯро зарур аст ки ҳарчи зудтар ба ошёнаи дуюм барояд ва сипас аз дохили ҳар дуи нақбҳо гузарад. зудтар бошед, зеро вақт сипарӣ шуда истодааст. ҳар як сонияро бояд онҳо ғанимат шуморанд, зеро аз рӯи анамин вақт метавонанд ки ғолиб боянд. иҷрои шарти Муҳаммадамин Раҳимов 28 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Ҳусниддин Файёзов. Ҳусниддин Файёзовро мебинем. дӯстони азиз, дар шарти қаблӣ тавонист ки ғолибияти софро ба даст биёрад. хуб мебинем ки дар ин шарт ҳам метавонад ки натиҷаи қаблиашро такрор намояд. ин ҳама аз анамун кӯшишу заҳматҳои Ҳусниддин Файёзов вобастагии зиёд дорад. Ҳусниддин Файёзов шартро дар муддати 19 сония иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт дастболо гардид. дар шарти дуюм ҳам Ҳусниддин Файёзов бартариро аз даст надод. Ҳабибулло Қудратов бо 4 хол камтар мақоми дуюмро аз они худ кард. Муҳаммадамин Раҳимов бо 15 хол дар ҷои сеюм қарор гирифт. Ҳабибулло ва Муҳаммадамир дорои имтиёзҳои якранг 14-тоиянд. дӯстони азиз, расидем ба шарти сеюми барнома. шарти навбатӣ гузаштани монеаҳо мебошад. барои иҷрои ин шарт Муҳаммадамир Нишоновро даъват мекунем. Муҳаммадамир Нишоновро мебинем ки амали мазкурро чӣ гуна иҷро мекунад. акнун аз аттраксиони панҷара шакл гузар намуд ва сипас мебинем ки аз дохили анамин аттраксиони ҳалқа шакл чӣ гуна гузар мекунад. ӯро зарур аст ки бояд кӯшиш намояд бехатоги амали мазкурро иҷро намояд. Муҳаммадамир Нишонов шартро дар муддати 37 сония иҷро намуд. навбати Ҳабибулло Қудратов фаро расид. Ҳабибулло Қудратовро мебинем ки аз аттраксиони панҷара шакл бо суръати баланд ба баландӣ баромад ва боз акнун мебинем ки аз ана ҳамин аттраксионҳое ки ҳалқа шакл аст чӣ гуна мегузарад. албатта ин аттраксионҳо аз якдигар ҷудо ҳастанд ва гузариш аз онҳо каме мушкилтар аст. Ҳабибулло Қудратов шартро дар муддати 25 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Дилшод Тураққулов. дӯстони азиз, бори дигар хотиррасон мекунем ки барномаи Матинро бо дастгирии раёсати кори бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе бо варзишгарони Федератсияи Унифайд
از باغ فرهنگ و فراغتی به نام احمد دانش منظور شما گردانیده شدیم و نگفته نماند که این ورزشکارانی که شما میبینید در ناحیه رودکی مشق و تمرین میکنند. اجرای شرط دلشاد توراقلوف 28 ثانیه رو تشکیل نمود. نوبت احمد کریموف فرا رسید. احمد کریموف رو میبینیم. تماشابینان عزیز، نگفته نماند که در باغ فرهنگ و فراغتی به نام احمد دانش تمام شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است. میدانچه‌های گوناگون اتراکسیونی در اینجا برای کودکان و نورسان یعنی فراهم آورده شده است که میتوانند از این شرایط‌های مساعد فراهم استفاده نمایند و در برابر این از هر یک شهروندان پایتخت خواهش کرده می شود که در برابر فراغت نمودن باز به تازگی رعایت نمایند. احمد کریموف شرط رو در مدت 39 ثانیه اجرا نمود. توجه میکنیم به استعداد محمد امین رحیموف. محمد امین رو میبینیم که الکه شرط رو شروع نمود و میبینیم که صورتش نه چندان بلند است. رو ضرور است که باید کوشش نماید. و دوستان عزیز، این عملهایی که اونها اجرا کرده شدند این یکی از عملهایی میباشد که در نمود اونیفایت اونها در مسابقه‌های گوناگون نیز اجرا میکنند، یعنی با این گونه شرط‌ها اونها شناس هستند. اجرای شرط محمد امین رحیموف 27 ثانیه رو تشکیل نمود. توجه میکنیم به مهارت حسین‌الدین فیوزوف. دوستان عزیز، اکنون اشتراکی ششم برنامه رو میبینیم. یکی از ورزشکاران فعال برنامه امروزه که نمیگذارد تا امتیازهای بلند رو رقیبانش به دست آورند. بیشتر کوشش مینماید که زینه های اول رو از آن خود نماید. تماشابینان عزیز، حسین‌الدین فیوزوف با عملهای خویش ما رو در حیرت گذاشت، زیرا باز توانست که مقام افتخاری رو در این شرط هم به دست بیاورد. در شرط سیوم حسین‌الدین شماره خالهایش را به 30 عدد رسانید. حبیب‌الله قدرت با 25 خال زینه دوم را کسب کرد. محمد امین به سگانه بهترین ها شامل شد. دلشاد در جای چهارم، محمد امیر مقام پنجم را صاحب گشت. تماشابینان عزیز، تشکیل بازی‌های شوق‌آور رو از باغ فرهنگ و فراغتی به نام احمد دانش ادامه می‌دهیم. اینک می‌گذاریم به شرط چهارم برنامه. اینک محمد امیر نیشانوف به شرط چهارم برنامه پرداخت. سراول از داخل نق بیرون شد و اکنون می‌بینیم که دوام شرط رو چگونه اجرا می‌نماید. دوستان عزیز، باید یادداشت شد که بیشتر شرط‌ها رو امروز ما در اتراکسیون‌ها اجرا می‌کنیم. محمد امیر نیشان شرط رو در مدت 15 ثانیه اجرا نمود. نوبت حبیب‌الله قدرت فرا رسید. اینک حبیب‌الله قدرت رو میبینیم که چگونه شرط رو اجرا میکنه. درست است که هرچی زودتر عمل مذکور رو اجرا نماید، زیرا وقت سپری شده است. احسن میگوییم. اجرای شرط حبیب‌الله قدرت 10 ثانیه رو تشکیل نمود. توجه میکنیم به مهارت دلشاد توراقلوف. اینک دلشاد توراقلوف رو میبینیم که عمل مذکور رو چگونه اجرا مینماید. او رو ضرور است که هرچی زودتر با صورت بلند شرط رو اجرا نماید. اجرای شرط دلشاد توراقلوف 14 ثانیه رو تشکیل نمود. نوبت احمد کریموف فرا رسید. احمد کریموف رو میبینیم. او رو ضرور است که باید هرچی زودتر شرط رو اجرا نماید. اکنون میبینیم که از داخل نقب بیرون میشود و سپس شرط رو ادامه میدهد. زودتر باشید. احمد کریموف نتیجه دلشاد توراقلوف رو تکرار نمود. توجه میکنیم به مهارت محمد امین رحیموف.
محمد امین رو میبینیم نخوز از داخل نخ بیرون میشود و سپس نخب تورشکل رو میگذارد. محمد امین رحیموف شرط رو در مدت 10 ثانیه اجرا نمود. توجه میکنیم با استعداد حسن‌الدین فیاضوف. اینک حسن‌الدین فیاضوف رو میبینیم. احسن میگویم که خیلی با سرعت بلند شرط رو اجرا نمود. حسن‌الدین فیاضوف شرط رو در مدت 8 ثانیه اجرا نمود و همینطور در این شرط غالب آمد. در شرط چهارم تغییرات به نظر نرسید. این است که حسن‌الدین به مثل پیشین صدرنشین است. حبیب‌الله دارای 34 خال، محمد امین 32 امتیاز در اختیار دارد. دلشاد با 29 امتیاز در خط چهارم جدول موقع گرفت. محمد امیر و احمد زینه‌های بعدی رو اشغال کردند. دوستان عزیز، رسیدیم به شرط پنجم برنامه. شرط نوبتی مشق جسمانی می باشد. برای اجرای این شرط محمد امیر نیشانوف رو دعوت میکنیم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوستان عزیز، در شرط بالافشاری ورزشگران فدراسیون اونیفاید رو میبینیم که چگونه اونا روی استعداد خود رو نشان میدهند. این یکی از نمود مشق‌های هست که دلخواه ورزشگر، دلخواه علاقمندان و دوستداران ورزش اجرا میکنند این نمود مشق رو. البته و ما اطمینان داریم که ورزشگران ناحیه رودکی در این شرط خیلی خوب قواسنجی میکنند و آنها را ضرور است که باید از عهده اجرای همین شرط به خوبی برویند. محمد امیر نیشانوف مشق بالافشاری رو 50 مرتبه اجرا نمود. نوبت که حبیب‌الله قدرتوف فرا رسید. اینک حبیب‌الله قدرتوف رو میبینیم. تماشابینان عزیز، خاطررسانی میکنیم که برنامه متین رو با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه با ورزشگران ناحیه رودکی که در نمود اونیفاید مشق و تمرین میکنند از باغ فرهنگ و فراغتی به نام احمد دانش منظور شما گردیده شده ایم. البته دوستان عزیز، در باغ مذکور تمام شرایط مهیا کرده شده است. ساکنان شهر رو ضرور است که در برابر استراحت نمودن باز باغ را توزیع آزاده نگاه دارند. حبیب‌الله قدرتوف عمل مذکور را 3 مرتبه اجرا نمود. توجه میکنیم به استعداد دلشاد تورقلوف. دلشاد تورقلوف را میبینیم که چند مرتبه مشق بالافشاری را اجرا میکند. دلشاد تورقلوف مشق بالافشاری را 5 مرتبه اجرا نمود. نوبت احمد کریموف فرا رسید. احمد کریموف رو میبینیم دوستان عزیز، خیلی با سرعت بلند مشق رو اجرا کرده شده است. البته در اجرای این شرط خطاگی‌ها زیاد دیده می شود. فکر میکنم این خطاگی‌ها از مد نظر هیئت حکمان دور نمیموند. دوستان عزیز، از سببی که احمد کریموف به خطاگی‌های زیاد راه داد، هیئت حکمان اجرای شرط او را 15 مرتبه حساب کرد. توجه میکنیم به مهارت محمد امین رحیموف. 1 2 3 4 5
муҳаммадаминро мебинем ки хело худро озод ҳис карда истодааст. ӯро зарур аст ки бояд то охир ана ҳамун бадани худро ба замин расонад, зеро ин яке аз қоидаҳои машқи болофишорӣ аст. аҳсан мегӯем. чил шумора аз адади чил ҳам гузашт. офарин мегӯем. бинед ки хело шумораҳо зиёд шуда истоданд, вале дар баробари ин хатогиҳо ҳам дида мешавад. албатта ин хатогиҳо аз мадди назари ҳайати ҳакамон дур нахоҳад монд. дӯстони азиз, дар иҷрои шарти муҳаммадамин раҳимов хатогиҳо дида шуд ва ҳайати ҳакамон иҷрои шарти ӯро 55 маротиба ҳисоб намуд. навбати ҳусиниддин файёзов фаро расид. ҳусиниддин файёзовро мебинем ки чанд маротиба машқи болофишориро иҷро мекунад. довар ишора мекунад ки ҳусиниддин бояд амали мазкурро бехатогӣ иҷро намояд. дӯстони азиз, дар ин шарт нафаре пайдо нашуд то ба ҳусиниддин файёзов баробар шавад, яъне тавонист ки дар ин шарт ҳам ғолибияти софро ба даст орад. баъди интиҳоби шарти панҷум ҳусниддин пешсафиро аз даст надод. ҳабибулло бо 41 гол дар ҷои дуюм қарор гирифт. муҳаммадамин низ 41 имтиёз дорад. муҳаммадамир бо 35 гол дар зинаи чорум, дилшод ва аҳмад зинаҳои баъдиро касб карданд. тамошобинони азиз, расидем ба шарти ниҳоии барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад ки ба таври якҷоягӣ иҷро карда мешавад. дӯстони азиз, шарти ниҳоии барнома бо штаки довар оғоз гардид. акнун мебинем ки дар ин шарт ки ғолиб меояд, ки бештар истодагарӣ мекунад. дар ин ҷо иштирокчии чоруми барнома аҳмад каримов аз идомаи бозӣ даст кашид. 5 нафар варҷигарони дигар монданд. дилшод тураққулов низ натавонист ки то охир шартро идома бидиҳад. акнун 4 нафар варҷигарони дигар монданд. мо мебинем ки аз миёни онҳо боз ки аз идомаи бозӣ даст мекашад. ҳабибулло қудратов ҳам низ натавонист ки то охир худро нигоҳ дорад, вазъи худро, ва 3 нафар варҷигарони дигар шартро идома медиҳанд. акнун мебинем ки кӣ боз аз идомаи бозӣ даст мекашад. ҳусиниддин файёзов, дӯстони азиз, бинед ки яке аз беҳтарин варҷигарон дар ин шаҳр натавонист то охир истодагарӣ намояд. аҳсан мегӯем ба 2 нафар варзишгарон. дӯстони азиз, муҳаммадамир нишонов ва иштирокчии панҷуми барнома муҳаммадамин раҳимов. аҳсан мегӯем ба ҳар дуи онҳо ки бинед ки рақобати ҷиддӣ нишон дода истоданд. ҳусиниддин файёзов ки дар 5 шарти барнома аз ҳама натиҷаи баландро нишон дод, ӯро ба шикаст дучор намуданд. дӯстони азиз, ва албатта барои натиҷаи ҳусиниддин файёзовро
шикаст додан ҳеҷ монеа шуда наметавонанд натиҷаи ин варзишгарон. яъне қаҳрамони барномаи имрӯза ҳусниддин файёзов аст, гӯем хато намекунем, вале ин рақобате ки ду нафар иштирокчиён нишон дода истоданд, онҳо барои зинаҳои дуюм ва сеюмро касб намуданд талош карда истоданд, то ин ки имтиёзи лозимаро ба даст биёранд. муҳаммадамир нишоновро мебинем ки аллакай хаста шудааст. муҳаммадамин раҳимов ҳам низ бениҳоят хаста гардидааст. онҳо ба чеҳраи якдигар нигоҳ мекунанд ва намехоҳанд ки аз идомаи бозӣ даст кашанд. бинед ки хело азият мекашанд. дӯстони азиз, ва дар ин ҷо муҳаммадамин раҳимов аз идомаи бозӣ даст кашид. дӯстони азиз, фикр мекунам ки ин шарт ҳам барои иштирокчиён ва ҳам барои шумо хело ҷолибу шавқовар гузашт. ва ҳамин аз миёни 6 нафар варзишгарон муҳаммадамир нишонов дастболо гардид. дар шарти ҳалкунанда ҳам ҳусниддин пешсаф аст, аммо дар хати дуюми ҷадвал тағйирот ба назар расид. ин аст ки муҳаммадамин дар шарти охирин тавонист то натиҷаи беҳтар нишон диҳаду аз ҳабибулло пеш гузарад. муҳаммадамир бо касб кардани зинаи чорум қаноатманд шуд. дилшод дар ҷои панҷум ва аҳмад мақоми шашумро аз они худ кард. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи Матин, ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи сеюми барномаро ҳабибулло қудратов касб намуд. аҳсан мегӯем ба ҳабибулло қудратов, ки тавонист ки бо заҳмату талошҳои зиёд мақоми ифтихориро аз они худ намояд. ва ёдрас мешавем ки аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе медалу ифтихорбаҳо тақдим мегардад. من میخواستم که جای یکم را گیرم، لیکن از من گذشتن. با من قوتم نرسید. در آینده میخواهم که جای یکم را گیرم. خیلی خوشحالم که برای ما کودکان این خیل میدانچه ها تشکیل کردن. زینه دویومی برنامه متین رو محمدامین رحیمов کسب نمود. آفرین میگوییم. با خردسالی خود نگاه نکرده امروز توانست که در برنامه متین جای دویم رو از آن خود نماید. آفرین میگوییم. خیلی خرسندم که جای دویم را گرفتم. برای جای یکم با من قوت نرسید. میخواهم که در اونیفاید چمپیون جهان شوم. دوستان عزیز، طبق نتیجه گیری هیئت حکمان، قهرمان برنامه امروزه متین حسنیدین فیاضوف گردید. آفرین میگوییم با حسنیدین فیاضوف که در 5 شرط برنامه امروزه زینه اول رو کسب نمود. احسن میگوییم با حسنیدین فیاضوف. من از خودم باور داشتم در این برنامه یکم جای بگیرم و این باغ در من خیلی مقبول شد. میخواهم که ای چمپیون جهان شوم. جهت اشتراک فعالانه در برنامه متین از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه و دیگر اشتراکچیان افتخارنامه سپرده می شود. افتخارنامه با محمدامیر نیشانوف سپرده می شود. احسن. افتخارنامه دیگر باشد با دلشاد تورقلوف مکافاتانیده می شود. و افتخارنامه نهایی با احمد کریمов سپرده می شود.
тамошобинон азиз, ин буд барномаи матин ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе аз боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи аҳмади дониш бо варзишгарони ноҳияи рӯдакӣ манзури шумо гардид. итминони комил дорем ки барномаи имрӯза ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.